Mwiriwe inshuti bavandimwe b'Intambara TV, amakuru tugiye kubagezaho amakuru asobanutse utabona ahandi, ariyo mpamvu tubasaba gukora subscribe na share kugira ngo muhabwe amakuru mazima azira amarangamutima mugezwaho na channel yacu Urugano TV. Umutwe wa M23 waba urimo kwibasira ingabo za leta ya FARDC, ingabo za leta ya Congo. Mu gitondo cy'uyu munsi M23 igizwe n'abasore bavuka muri Nord Kivu, cyane muri Masisi, Jomba, bakomeje gutotezwa na leta ya Congo nk'uko mugiye kumara ukwezi mwumva ibivugwa kuri iyo ntambara irimo guhitana abantu benshi umunsi ku munsi. Uwo mutwe wa M23 wubuye imirwano aho leta ya Congo itubahirije amasezerano yaberaga muri Kenya hagati yabo na leta ya Congo. Ubu rero M23 ikaba yaragarukanye ingufu nyinshi, ikaba irimo kubasha kwigarurira ibikoresho bya gisirikare n'ibirindiro bya FARDC. FARDC yaje kwitabaza imitwe yindi iba muri Congo, harimo na FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Abo bombi bakaba bafashijwe n'undi mutwe bita Nyatura. Imirwano rero irakomeje mu gace ka Nkokwe na Rumangabo, aho babashije kwirukana ingabo za FARDC na FDLR na Nyatura, nazo zikaza kwitabaza Mai Mai yahurujwe ije gutabara iturutse mu gace ka Warikare aho bita Rubero. Muri zone ya Warikare aha niho habarizwa headquarter ibirindiro by'izo ngabo za Mai Mai. Mai Mai yaje kuza rero ihura n'uruva gusenya, kuko yaje guhita igwa muri ambushi y'umutwe wa M23, ikaza kuhabonera akaga kuko yahise ihatakariza abasirikare 59 na 29 babashije gukomereka. Amakuru aturuka muri MONUSCO, ingabo za ONI, nazo zitorohewe kuko zirimo gukora operasiyo zifatanyije na gisirikare cya leta n'iyo mitwe ya FDLR na Nyatura. Ejo nibwo basohoye raporo yemeza ko M23 irusha leta ya Congo FARDC imbaraga n'ibikoresho bigezweho bya gisirikare. Leta ya Congo irimo gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, nta kindi bashingiyeho uretse ibikoresho uwo mutwe wazanye urimo gukoresha ku rugamba bigezweho na taktike nshyashya zihambaye. Umuvugizi wa M23 Meja Wiringoma akaba yaratangarije VOA ijwi rya Amerika ejo, ahakana ibyo barimo gushinja leta y'u Rwanda ndetse n'iya Uganda ko nta nkunga y'igihugu na kimwe barimo kubona uretse kunyaga FARDC bimwe mu bikoresho byayo, ndetse no kwinyaga ibirindiro aho bagerageza gutakaza ibikoresho byabo, hanyuma akaba ari byo bigaruka bikabarasa. Meja Wiringoma yarangije atanga urugero kuri Charles Blende bari bamaze gutesha FARDC, agira ati ejo nituyibarashisha bazabyitirira nde? Kandi uretse gukorwa n'isoni, twebwe turi abasirikare bafite amafunzo ahagije bavuye no mu ngabo za leta ya Congo. Tuza kubona ko hariho itotezwa n'iyicarubozo ry'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu muri Nord Kivu na Sud Kivu. Twiyemeza kuva mu gisirikare cyabo tugisohokamo tuje kurinda imiryango yacu. M23 rero ikomeje kwesa imihigo. Ku munsi w'ejo aho yari imaze kwigarurira Rwankuba Airfield, aho indege za FARDC na MONUSCO zagwaga zibazaniye ibikoresho, ndetse aho hantu Rwankuba
hakaba hari n'ibitaro byafashaga kwita ku nkomere zabo. M23 yakomeje urugendo igana Nkokwe na Rumangabo. Twabibutsa ko Rwankuba iherereye muri Ntamugenga. Grupema ya Bweza, FARDC na FDLR bakaba barahungiye mu mujyi muto wa Rubare, ariho bahuruzaga Mayimayi kuva Rubero ikaza kubatabara. Nk'uko twabibabwiye, hakagwa Mayimayi 53 n'inkomere 29. FARDC, FDLR, MONUSCO kugeza ubu ejo biriwe barasa banasheringa n'imbunda zikomeye cyane ahatabarizwa M23 bajijisha abaturage ko baje kubatabara, bakaba izo mabombe yaragwaga ahitwa Kabindi na Cengerero, mu gihe umutwe wa 23 wabarizwaga muri Rubare, Kako na Katare. Amakuru atariho ivumbi yatohojwe n'Intambara TV ibabereye ku rubuga rw'imirwano nuko ubu muri aka kanya M23 nyuma yo kwirukana FARDC na FDLR Nyatura yigaruriye bidasubirwaho Ntamugenga, Rumangabo na Bugina. Ayo akaba ariyo makuru twari tumaze kubatohoreza nonaha, aho hakaba barahasize ibikoresho byinshi bamaze kwasiga ibikoresho byinshi bya gisirikare byaje kwigarurirwa n'umutwe wa 23. Nshuti zacu rero, abadukurikiye mwese murasabwa gukora subscribe na share kugira ngo mukomeze mugezweho amakuru arebana n'intambara ya M23 na FARDC n'izindi nkuru zicukumbuye. On vous a dit que je suis mort. Et pourtant c'est faux. Je suis vivant. Je suis venu pour vous rassurer la sécurité. Azira amarangamutima mugezwaho na channel yacu.